Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai kapai ke hzi krim nye kum chang na jang kai kana ma mai ting chogu Zeme man sa Zeme ko nei ne hai na hangya pogai de radle. India में ब्रिटिश कहम की दगने हरेजंग अमलुजा इंडिया मुगदे पिपेन चिगाबे तिंगना मिपुई लोरक्स नाम ये एनिवर्सरी इंडिया इंडिपेंडेंस डे तिंगना मिपुई ngolub जिगने Zeme man sakibo mezai hai mnazer chagai besam pegai dele Zasa Manipur Nagaland Naga me bamle nige jnaik paike zikre me dai kum chama za kai kana ntang mage da anui pau pai tingine naga mugudei pipen chigara hange tingnai mi pui diga be tingnai mi pui naga independence lorex namnye anniversary za lorex ro naga independence tingnai mi pui chitau gai be hingi ze plui I ze ngilu dele ze ka chele za asam haflong lo diram gen jnaik paike zikre me dai kum chama za kai kana ntang mage asam ge anui Zeme bamle na Zeme student union Assam, Zeliangrong Bodi Assam, Zeliangrong Student Union Assam, the Zeliangrong Pui Bodi Assam, the Zeme Pui Bodi Assam, the Zeme Council Assam, Haimena Assam ge pasui temra ma Zeme ne wang roga luze lo diram gene lorex nam nge nagam go anniversary zai lorex nasrog naga independence day ting nai mi pingo lubgu pemai je chitau ga zai nge tebze pegai de le ze ka chule Zai Nagaland State BJP President Temjen Imna along ne saja India gu government zai center ma Naga gu political issue Nagam gu solution gdei pe pen chigara ta ja te wang chang bui dele je ka chele ka gane Nagaland State zai Nagam rame zai hezet krai ge anui disi ibze te chi ra hangya pe ra le je ka chele zai Imna along ne saja Narendra Modi government ma center ge Nagam gu solution pating ke team ne Nagam ek dei je ki je bam je pe pe ka ra hangya te zela mui le je ka chele kagane India go government me je Nagaland daigum lungmei ka chebze ani go history chikam bzigene Nagaland ge disi ibze perai rahange khanang le je ka chele chipo zigene chunare changba India go government marame Nagam go solution pating ti mena Nagam ge dei ki je bamje chunare pepe male je ka chele the government of India the India go prime minister Narendra Modi the India go home minister Amit Shah ne Nagam go solution je settle te rahange pnuine pepen chigara hange ge dalu je bamnes du anui Nagam ramje inclusive je pedui de me je ka chele chipo zigene Imna along ne saje India go government zai BJP mene Naga solution Nagam go gdei je pepen chigai ma chunare bamles du India go government zai BJP meje anui ge siate ra hange gale je ka chele anui mo mi do anui hai mena chigara le je sale zai pane saje Nagaland go chief minister Nefiru zai Nagaland go deputy CM Y Paton zai core committee me le na hai mena pnui longka je India go government meje Naga solution je settle te chigara hange pepen chigara hange tate te je la muile je ka chele zai pane num zai guile Nagam go solution ge dei je close pe pen chigara hange je ka chele Zai Meghalaya State gu BJP President Arnis Maurine saja makum ting kumpedai je kumchang majang kai ge chumge Meghalaya State ke assembly election bam rabge magda be party ge na MLA merame BJP ge join te ku chimr me rogai ka chimram je party mena ticket pe kam gulei be hai mna je sachila le je ka chulei zai anui hai mna ne chile India ram ge chuna BJP ne majority di BJP ge na North East State ge du gda be party gda be kyang na cham be party ram ge ne BJP ge rogai di me misonga bamdele chipo zigene Meghalaya State ge BJP candidate je misonga je pera changdi bizigene Meghalaya State BJP President Arnis Maurine makom tingum kum changna jang kai kachum Meghalaya State ge assembly election bamrab ge BJP ge join teu ka chimra ma MLA mele na hange ticket je pera hange sachilak le je sale Zai Uttar Pradesh gu Chief Minister Yogi Adityanath te charahange kakdung bepeuze Lucknow go cyber cell mene Rajasthan Bharatpur gene nimni dele je sale Zai Chief Minister Yogi Adityanath te charahange kakdung bepeuze WhatsApp gene message langai le je kachule Zai pjizine sahit le je sale Zai pa je headline number 112 gu call te luje Uttar Pradesh gu Chief Minister Yogi Adityanath te charahange zai pikige bomdu kai gule je kakdung dele je du Zai
za India ram ge mai ka pai ke zi krem nye kum sang na jang kai kana ma mai ge India ma go gdei pe pen chi ge ve ta te rang ge lorex nam ye anniversary India Independence Day ting nai mi pui ngi ra hang ge New Delhi ge bam za teun chi zai plui ibra ma ka da bra me le ni ze ka le na da kam nu de le za ka chele zai chi run mang jan chomai ting nai mi pui India ma go Independence Day ting nai mi pui ga New Delhi ge spy ka za security du gi ke za kai gu le za ka che zai DRDO mne drone lim roba camera kai lu za lim roba du tuna ready za red fort ge kai la mu le za ka chele zai ai za drone ka chebe camera kai lu za lim roba ne jimna te se ra hang ge wang mra me za pe ra ko zai pi ra ko le za ka chele zai DRDO mne tele pe counter drone ka chebe za camera kai lu za lim roza pe roba za chei za bamles 2 kilometer ma dairia lim ro du ko le za ka che za chirunu mag za jimna ge siam ra mne za jimna te sia nei mne bom ra ma fitting te gai za ke gai za kai za bamles du chia der diom ne tele pe counter drone za pe kam bui ko le za ka che le za India ram go vice president ka chi pe Jagdev dan karne sa za India ram go Independence Day ka ngi bige ka lu be za ka ngi brun mag za ting te India mai British me ka ha me ka hare bitinge za India ge dei sud bitinge pnui pum pe hing mag za ani po pai mena ani hangge chai gai za hreu gai za India ram ge dei sud pe gai me hang du chi to ga ra ko le za ka chule zai pana sa za anuya ting kum sang ne India go Independence Day ka ngi ge halu gai za ngi hi mai brun ne ta ta le za ka chule ani po pai me za India go freedom fighter mera me ani hang ne hreu hing mag za British me za hrei za pnui pum pe ka nim le na za ani chi to gai mama le za ka chule po ji ge na nai kum chang na jang kai kana 75 India ram go anniversary Independence Day ka ngibga anui popai za India go freedom fighter anui hangen na pni kring me pe ma za pni za te chu jang ka kai za pni pum kring me pe ka dim le nazdu anui chi taw gai be tribute za pe ga ra le za ka chule za NSN ke mnai Alpha Independent mne sa za kapai ki zi krim nge kum chang na jang kai kana ma mai ge state mnge north state mnge ge total shutdown de te gule ka che bize Guwahati police mne sa za Assam Guwahati ga che ne du shutdown te rahang ge pe ma kule za ka chule zai pnu ne patrolling te ro za chuna pe bam ka cham ge chi me bo kyang na me bo za shutdown te ro me bo za la me ga me ka che bis du pi kam nu le za ka chule zai Assam Guwahati ga che ne du Alpha Independent mne NSN ke mne shutdown te rahang lun makule za sale za Egypt gdei Cairo capital city gen janai ka pai ke zikrim dai kum chang na jang kai kan tak mai ge raki ge dibe mi taw pa bigine mina hang dai ke ma chai di za mina hang ringem nge me ka jam le za ka chele za chi ge mi taw pa ba raki ji za Abu Sifin le za ka chele za chi raki lunge klum ra hang ge za raki te ra hang ge jimna wang kan dui mere me mina chang mi ria gu me le za ka chele za official mene sa za chi ge mi taw pa za karan short te bigine sar koi taw pa bigine mi za ru ku le za ka chele ai ge na mai ka pai ke zi krem nge kum chang na jang kai kana ma mai ting chogu Zeme man sa loi gai dele pigani me jang kinga nim le ne ze to dele za hai mana ja nai kum chang na jang kai kana 15 August India Independence Day gine video like share comment za subscribe te gora hange kyam gai dele Thank you, Mayam Komisi. Green fields full and fruitful, give to one.